no manche muri video iga inche group Joseph Nyagaga ku radio vuno 102.6 FM litkolera roni go tuachire iga se stadium kuri mu biro sabana ne timu yale ngwaga kubisa mu kichara aiga ninde ya kusela simungwano chire kumasana watabanga niga gwate lisikolenda na makorobo tukina kanyara niga ko ingira lakini mungwano chire kumasana isiri yachire ni muguyeta lakini nende tigaranya rako bakagotomo akanjongo jaga tumanyi Asamali tangoro kwa ati cheki cha Rexer Honorable Professor Eugene Rashid machuka kiswala kalulu ya kuzera sana of apua millionaire stag babi ya kuzera ke ema taki chiungo eke tini mogu seke tycoon man kia kwa ati stadium mugale ejo tukane ati stadium mugan Sabana FC amamale bobi na ubande taga enkolonere ya ringe stadium muga Gusi stadium Sabana between Sabana FC versus Mombasa FC Sabana banyano kwa babago ikora Mombasa FC 3-1 ya kuzera tianko boli kwa vile kwa Sabana boda parazi njero yoko una ambulance yako geroko weiko akanto ko rango ko na ambulance nje nimbwate enyange it is part of BSV ebintu bibyo ko arabu buganga oga tage tumora na irure ngana ne yakusera nje tiana rate mango kumwega sini mwanjo muri video iga offside. Red card yoyo. Nyekundu. Abantu bali